Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għamilha ċara li l-komunità LGBTIQ m'għandix tistenna skuża minn għandu. Dan anke jekk kienu l-kap tal-Partit Nazzjonalista li ddeċida li jastjeni meta f'Malta daħal id-dritt tal-Unjoni Ċivili. F'intervista online Busuttil għamilha ċara li jekk xi ħadd qed jistenna skuża minn għandu qed jarralu. You feel like the LGBT community deserves an apology from you? From me, not so much. Din id-dikjarazzjoni Simon Busuttil għamilha wara li jażel lil Josie Muscat, kandidat omofobiku. Intant meta mistoqsi kif se jara lil wedi li qed jagħmel ikunu implementati, Simon Busuttil qal li se jżomm kopja tal-manifest fuq l-iskrivanija. Joseph Muscat also said that this government has completed almost 90% of its manifesto pledges in just 4 years. He did this in part by dedicating an entire ministry to the implementation of the manifesto. Will you do the same? I will definitely make sure that I keep a copy of the electoral program on each desk I sit on. Intant fl-istess ġimma li kompla joħroġ fil-beraħ in-nuqqas taqbil bejn Simon Busuttil u Marlene Farrugia dwar il-kaċċa u trakka tal-karozzi fost oħrajn, Busuttil kien ċar. Saħansitra ammetta li fil-koalizzjoni hemm kwistjonijiet fejn iż-żewġ mexxejja ma jarawx għajn majn. Yes, there could be issues where we disagree. We have issues where we do not necessarily see eye to eye.